Kardom nili uruning tikathak Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Lower Amri do lawyer on community hall along APSL sia songa tumpen chirok tokomai lapen joining a jai make kidding po. No napor MLA election nang katibog pomajok Ratcharia song tin atum sitami methang asong kachipahai ponji aphan rong so rong bot along sitami arni wang mai kipadu ponason thek longsi pinibo signify kritroxi arni sitami nijang Karbi Anglong lakhahini Amri constituency ke paro Lower Amri do lawyer rong community hall along sitami Amri APHLC leader tumpen patur piponsi chirok tokomai mati joining program jai me kideng po. Son si pinilabang so mailong Amri CC Committee Vice President Rup Singh Phang Chu ahin pen mai chari ponsi mai chengpon. Son silabang so mailong kadukawi doning koi susi ahem pangatum kaprek asong pen COC APHLC asong ke claim kidam mesen pu chinisi cipa ogdun tanglo. Son si pinilabang so mailong alihisar poman pen lakhaing koi wathalang su Alicia mai pubi krom hansi chetong dun si kaprek asong along pen kilang Atumapan dengpon sonsi Lower Amri do loyarong a polling station along ta mesian pen kosonsi non kewangji MLA election akut ke hai pon thekji ma lahai huyalam chetami alang lihin pen than ponsi mesian pen mai pichun pon Amri pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong news Bini laso dak mas joining laso petak itu tini tanda. Bini nili tu Amri constituency a leader tu cabatir pi pensil dak doloi arong polling station long Lower Amri ke polling station hini do la song bang bala doloi polling station long bangke ni tu nang humri lo la pen nang ka humri long pen isia birta ke mege lahen lo la dak ili tu melong kongres a committee do mondol committee do arang lia committee President Secretary pen chenglok member tum do ana committee bangke la bang so PS long bangke APSLC long si nang claim dun po nang cha pok dun po bosi pini nang join on la si siap birta ke melo Karbi Anglong rad do an pantame la so long pen pini nilitum la bang so mai cherok to ko mai mate awareness ke do Modi Sarkar ningkan krisi ke chokpura West Karbi Anglong District BJP a party atum pen pherang ke mai ingni ponsi ningkan krisi angbong kaching thur ke claim tang amualam ke peklang pon rangke nange chetong duna tumphana pini Narendra Modi lapen Prime Minister ke man batai ke thom lapen 11 ningkan krisi ke chok labang so ko PPC ke claim pon ma ke dam pon ma jasapet Narendra Modi RD ki pipona bangke ilitum iduk ke lak arada phan chutiki arada phan lapen soarlo phan lapen nonang ki thurmi awe soarlo so 300 to 500 besi RD pipon la so pensi lapen ke kiduk kelak phan RD ki pipon nang litum ka do bavita chini lo housing for all to scheme do la ke PMAY kolam PMAY hem la nang litum ka do bavita chini lo la pen non additional pining ki kimponia banke 3 crores a family tumpan hubida pipon la pen ke tangka ka dhuri pon bangke lak thora suri thongkep ratrok akuti tangka si ladak net pon la pen la solo Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong ta ilitum suri thongkep PMAY hem ilitum panang pipon lo la pen ke nili meeting ke do husutame nilita thandulo lada bang pininga bang suri thongkelo muninga bang ke suri trokep suri troksikep ba PMAY hem nang pinai athe Karbi Anglong di mahasau lapen West Karbi Anglong ke hem rit amithang pen kachikim un e kiduk ke lak arab siki ong pusi nilithan duno lasi lata mathapon po pusi alang litum lamcak nang cipilo lapen litum try well apa paching thum ria pha pining abang deng pon of 5 crores people
from tribal committee phan ke paching thuria phan ilitum tribal data phan lata 80,000 crores atangka ilitum phan nang deng pipon ilitum ka dogwe India ke ching thuret nahi pus la peng ilitum phan la aso rong along e sok ke to ka machine puno nane aso machine entrepreneurship la tum phan ta loan pe ne ke NGO phan ke aprang सरकार पेन के पथिक पन के लाख के ताला ता पाबात पन लो लाख इन कोयान पाबात पन लो लसी ला हाई के युद तुमफान नॉन की थुरमी आउ ए तुमफान ला बम सो हुपिदा की पी पन यो ला पेंगे पिनिंग abang इलितुम नॉन चु के दाम तांग आसे सोना हुसिता में कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी India long awipinang ilitum ningkan toksika pra pho pleng det na kisame lasi Tribhuwan labang so cooperative university abang Gujarat long deng pon erlo lapenga non Pradhan Mantri Gram Sudan Jujuna towar ka selam pon non bang fourth phase lo la so fourth phase along sedame suri in koira pho amunida tumphan ladak labang so towar poka towar ke pachehlat longe phan ke padam longe phan lata sarkar pen deng ponlo 70,000 akuti deng pon elola la pen ke non nang litum langoi one nation one election alam bangke chingwai pon bomlo lapen jasemet pet labangsu asorkar bangke सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास लाहनलो इतुमक agol man pini tribal punoy pini SC punoy ST punoy OBC punoy pini non tribal punoy kantok kawite che homan etleng ching thura pet nang labang susi labang su kemang pondo lasi nili nanglitum da kadok weda theklong lo pini jon dhan jojona zero balance ta sab arlo so maintain saide la pen la scheme an da sab so arlo maintain saide gas keron pen chenglok self help group pen chenglok sab so arlo maintain saide langdam erlo tangte ining ta jange me alam nang so pin so to bange amana wedelo mala so ka amana pipe delo mapus ta phir bang lang tu pakalo so pin so mote so arlo tum asabo papiche lasila ke pache ho mandi afan ke paching bali afan si Narendra Modi laso ki thik mo ke cheng ho ne te ni yang ge hoila so arlo tum fan ke ayada hu bita be la peneli tum ka do ka we afan non habit haram ka do we si bar pi bar so ta ke dam sai de lasi toilet sita me 12 kuti a toilet bang timpon kre hini kuti kre hini a toilet bang timpon la bang ke kuti cap la gas connection Karli tang di boram rong hang ahem Haragat subdivision press club atumpen kahom redam wo signify kretrok arni lakha krepli korkanthi constituency ke parlo dong mukak ahabar kiri rong phara rong mate dong mukak rong hang arong amikar Karli tang di boram rong hang ahem tun kisung tactic puchini si Haragat subdivision press club atuma hinpen kahom redam ini nilitum madak kiri rong phara rong chuge damtang tarik proxy arni langli kisung poret barni hadalong lasi alangli hem nilitum nang humri pen kisung thekti ga por nilitum asap sobes tami sang han pajeri pansi nilitum anglo lapen nilitum ladak hemasor pen jinki chithan pen ladak kopie kisung ke boy doma ba non ke wangi lang hot kopi se alang litum pen kopi ne ki claim ninga som doma la sopu thak ni tum arju pon alang litum nang chithana teng pulote chuke dam tang alang litum abang ar pum ke wan hostame ake hai doktor tuliram rong hang sar tami asap to ves tami rabdon pus alang litum pen nang pachini du lapen angko non alang litum pen isi ka chuning ri thu alam bang ke lalo je non labang so hem ke pang khiria phan alang litum non bari khapor
alang litum thangna ta chuklem abar sai ta we lapen ladak omani ki claim pi bang ke dam pi bang la son ta we la sa alang litum phan Karbi Anglong Autonomous Council pen mate Dr. Tuliram rong hang sar sitami alang li ladak wang pen alang litum phan asap subet chu ke dam tang son non le thot sitami alang litum chepang theory phan rap du na son te misenji lapen te la son ta thak se Karbi Anglong arat Karbi pu chinghona men pen alang litum phan asap subet sitami rap du na son te misenji lasi Karbi Anglong rat do an sitami dadak na humri pen asap subet na ke rap dun ji pancuning rilo lapen alang litum nang cerap nang citu dun po lapen Karbi Anglong rat on stami nang cerap dun wek po pusi nilitu haru kasab yang press club pen ning ke pon West Karbi Anglong District BJP atumpen Modi Sarkar ningkan khri siki chokpura karcho jaimek pemanpo West Karbi Anglong Ghelani along kido Atul Bihari Vajpayee Bhawan along Wosika Chikloni Phai Crate Trokarni West Karbi Anglong District BJP atumpen Modi Sarkar ningkan khri siki chok karcho jaimek kidengpo Jaimek alogali hiamana pengpen kachetong dun KACCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron EM Prabhat Chandra Taru Rodip Ronghang West Karbi Anglong District BJP Maipu MSC Long Bisan Bay KAC Deputy Speaker Evajit Gro MSC Het Singh Rongphar Lapen kaprek manpeng kidawatum chetong dun Ada por bhai kri si pen KACCEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningkan kri siang bong ki klempon banner ketar pon ing pupon pen si jaimek pangcheng ponlo adon thu kadokawi jaimek along kachetong an amulu atum pen him kedok chorap thu laso phi Modi Sarkar ningkan kri si kechok mai pi pedopon bangso mai pi along lake Modi Sarkar ningkan kri siang bong ko PPC kaching thorobar sai ke claim kedam pon ma alam chethan po kaching thorobar sai ke claim pon lake kedam tang Congress Sarkar hot aims mati AIIMS tami 8 wet setan non ki 23 an lel ponlo kedam tang medical sit tami 82,533 wet setan non ki 1,92,496 kedam tang IIT tami 16 wet non ki 23 kedam tang university tami 722 wet setan non ki 1,213 lo soar lo atwa UPS sarkar thaka central open state assembly reservation pedopon aro supreme maratma jakong ki pedopon jal jivan mission tami kidam tang ki India date ke global economy top 5 along abi sitan non bangki top 4 son taksi do piklang aki joy Ayushman card aki joy pe kiso kacela ki dukla ara lapan Assam state along tami sor do atma jon bang tami aki joy pe ke longpo Karbi Anglong aro tami sontro resim kangtang ki ot asong atum central sarkar state sarkar lapen lamdon chitoksi Assam aro monsa wanlo lapen Karbi Anglong aro tami chingthora barsai wanlo lapen non 2025 lapen 26 of Harman Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pahan hemsi hum suri thongke wansi kidukela katuma phan pipon poputa MP Amar Singh Tisopen ningjepon Modi Sarkar ningkan krisi angbong India det pi kachari pon India det pi RJ pachalar plot khangjang posi lamthi piklang pon Barthoban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Narendra Modi Prime Minister laso kachari ke chok ar ke pleng achiklo lo aningkan no lasi laso ningkan krisi laso ke pleng a hot Bharat ang kanglong ke the naya bang ke kaching thur laso kaching thur ke prapen ile tumla theklong lo pil theng mong si fourth largest economy in the world il tum paprang non lo aprang ile tum ke 6-7 position si do non bang ke ile tum 8 position non bang nang le lo 4 position nang le la lo si bang ke la pen Karbi Anglong lam putamina tum theklong lo Karbi Anglong tami kaching thur Narendra Modi ni kan krisi ki do hot ile tum akapreka sayang deng central government pen chohang da mail tumana ki pina ka pijir itum theklong lo
Theklong si pini tuar pen chenglok, school pen chenglok, college pen chenglok, medical sub-central institution pen chenglok, ang ton kaching thura sayang deng tami isi pen kapa prang kaching thura sayang deng litum thek ponong bom loke. Lasi tang telang sita claim pon bom lo non haroghat tumpreng hujai dong kam hamre no tuwar tame tang telang sita claim pon bom lo. Lasi lani non ningkan pli dolang laninkan pliang bong Karbi Anglong kacelar ke Assam bong nomor 1 sina itum theklong ji. Da kacar borenga war sai tame non ki thurmia we tum phan itum ki pika pajir penan itum ci sik pon no lasi laninkan pliang bong si kacelar thidung kacelar asayang deng the 2 lakh Narendra Modi kacari pon NDA sarkar ki do sil tum theklong Laban solai jak tum dipu nang libela kitia hursira dun chot dipu sobut hai filosof. Ndek thiyo te rab ndek bang sung te rab nang ne mate bang nang chuhang long te rab nang kokpo kereng hota rab long hala ki po tum si chok chelo kereng hota hala ki pu we ke tok we ga bang ta anya kleng si apu sinang anglan mohon kathara dolang naru das hem dagyo suri phoke hala ki biulang dak bitung man ki thulro special leader hai lasina tu media ho pen pang dak tha ania kleng sie bang hala dak tumor dokok pula so operation nang linfo tumor ta hola so ni leke politics ta sunselang hola so nili alang phan ki pidun suri phokep apo phan apo pori ala so angir pi niliso pola sor ke bihek lang kan sivel lang tanon niliso po ke achorra chiri thvel hola so se nili kerap don claim bomb lo process kuri bomb lo prajin bela special tet kapidu ivan se claim bomb